Anyang laki din! Ne, apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipod di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka din nga karim idi kanyak, ano asawaan nak, agbiaga akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya. Kay sumat. Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, tawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balay. Anya? Anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat ti poon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga ano di ka man nga min nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kat no kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asi kati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Maya ka rin di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo at talaga. Ngamne, apay per kapag tunay taos usarin nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga rutin ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mat na namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmot ni Juliet ngagtrabaho iti o nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay managbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod na. Anya? Da kayong madgayam ti maranak ti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan na nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadakot imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da.
Ay, dayta nga ron ti jacket nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manopay pa magbaga kadakwada. Sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga gungungay? Di ko namkit de, di mo amo atong palan ti karem. Anya? Kati sumat, saan ka di ngayon karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to, ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pati pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at latati panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ta amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanag, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amadaan iti anak Ronald. Saan kami mo't lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, da kayo mo tinakanayon ti isyo dito ili tayo. Huwag nga raon. Kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo ngamin nga ramiden dagiti banag apakay babayanan nyo. Ay, narigat nga raon taliklikan pare. Jak malapdan tagpungtot no sumang pitak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ta. Makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, kayon ati mapan nagitulod ka dagiti natangkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak di baboy ka. Kasla nga min dandane nga ganak. Siya akong bantay na nang. Jak kaya ti mapan ni Jay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ni Jay na nang. Mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pa'y. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apad da. Katuwan na nang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad da. Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Sakon ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawon pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko. No apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadyay manugang yo, nanang.
Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako ni tiday ta nga aramid yo. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Ika po ka rin, tawan gatas naman, ha? Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang, saan mo't ngamin namaliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan manang, ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagselebraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang dito ti pagpatinggan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait? Ti kaya't ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmo't nga agunget ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo matay. Wano, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan na kayo man ang nagiti ninang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na anak Carmen. Syakmat nan ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Katni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. At da dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupi-kupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot daytoy kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso dayta. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Na, bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato ta nakupit nakita da. Huwag nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Huwag bakit? Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Mala nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mo na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balo na. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat na ti balon mo. Ato yan ti balon mo, Cesar. Isoblim na tabalon, Juliet. Anya, imbagam nga
iumay ko. Sa ita, ibagamanan nga isublik. Agungat ka pa'y. Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Kasino ti sana makaungat. Alas 10 ni daw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay di balay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na itabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo rin tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanak. Uray kan Juliet. Di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agungungat. Kitno kay bagbagam idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan nag-enjoyak nag-Facebook. Anya? Ay, dahito ti may parbang iti dahito asilpon. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kinday ti abagas, isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan Cesar. Ngam, apay takas dyan ti in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text na di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asim mangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kijagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kon ati bagas may. Ang amay na, mga anak man pa'y, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbautan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa, tamay saday ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay mataytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang nati bagas me. Bidot nyo matayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, day tala agibarbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo, ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos tinagbatan nyo. Tamade ti agasawa, akanayon nga agapa. Awan, ti nasaya at nga ibunga na.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay, makabannog ka talaga ti agtrabaho. Naku naman pare. Naimbag kumamot no anda ni Tata Goryo. Taited na kumamot din ti sweldo tayo nagtrabaho. Huwag nga rin pare. No napanan na nga tamanin ti just kay. Ay na, naguyong ngayon. Amo naman to sa bato ita. Rumbang ang maitag kumati sweldo. Dagiti pinagtrabaho na. Ngampi marawa na. Gagangay ka di dagiti baknang dagita. Pumanasyar da. Sus, salbag kita. Makaungang kita pare. Pagsasawak na dyan kay. Anya! Ay, pasensya kay kuman. Nagururay kayo kanya kaon. Ay, untata, awan parikaut. Just ka lakay. Nagpayag ti pa nagpasweldo iti trabador mo. Ha? Ada ka di bagbaga ang pitraw? Kotata, awan mate. Awan. Ay, mapankan samot ije ayuyang mo. Kalpasan na maalam ti sweldo, paray. Ha? Kastal talaga pare. Awan nga rin asawa sangputan. Hindi mapanpailangan liwliwa si gamit. Ay, si Kaki di mo't pidraw. At damot ti na masangpot ami di palayaw. Dumalatamot ati inakin asawa. Nala, itid yun ti sweldo mi tata. Tamapan kami mutan iti papanan me. Mapan ka talaga ije inuman, paray. Ay, uwan na pare. No agawidak namin ijibalay. Maburi kaglaan. Sika man, no mayat ka nga umay kanya. Maminsan ton. No day ta ipapan mo iti inuman. Yung kalasarong karanan di babae nga ibagbagam ngar armam. O di may mayat. Sakit lang ti ulo dagita babay. Just kigit eh. Naa. Alam pare, inkan no sa di naman ti papanam. Basta siya, mapanak uminaw. Agawidak tulatan inton maulaw ti lugit ko. No? Ay, sika talaga. Ay, abaw. Nala, ingkang nga doon. Ay, nabartak ka man anak ko. Siyempre, napanak nga ron iminom din na partagak. Aniya. Ayunay kan, Pedro. Awan na talaga tinasaya at apan nakisaritam. Ay, ano pa'y ayananang nga danabartag ang makasarita itinasayat. Ha, at daya man. Ala, di kan sumanao. Tamang makapungtutak lang iti panagsasaom. Ingkan maturog tapno mausawan ka. Wan. Wan na nang masusunod po. Isu ang mababaakan kan kat. Gaputan day taarak ti amom. Di mo amaw nga agharam iti balasang. Ay, isan mo na dagita ti bagbagayo na nang makarengrang iti lampayag. Apo, nagpintas mo na ta cellphone mo pare. Kasala ka barbaro Siyempre, apay jas. Pao. Daytoy tinangigatang iti sweldok idi Sabado, pare. Brand new a cellphone ko naman. Anya? Sa anak man anapan iminom. At least, may cellphone akong bagaw. Oh. Ay, umapalak man iti dayta cellphone mo pare. Kasala nagmayat pa iti kamera na. Ay, una. Mayata talaga. Uray dagiti pangit. Mabalin a pagwapon kan papintasan na. Anya? Iso na lang tano baak. Ay, awan, baka talaga. Sana mabaliwan. Si kamot pare. Tila ibagpagamay. Agaw ko lang dahi. Ay, sige di mo. Seryoso nga mintirupam. Iso kayat kamot makita nga agisan. Ure a pagbetak
kabarbara cellphone ni Berteng. Ha? Naimbag pa'y dayjay. Ta nakagatang iti cellphone na. Nagmay ti kamera na nanang. Ikas taya. Ay, Makagatang kamat ka, no talaga nga iyornungam. Si ka nga men, pasig nga arak ti pag-ipanam iti kwartam. ha? Nagaduman nga ibagayaw. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Alam mo na agurno nga mamay. Tagumata kiti kabarbara cellphone ko. Naskan ang nangingina. Ganti cellphone ni Berteng. Aniya? Tapno saan na just Kaya't mo asawan, just ni Berteng. Iwan, just ti cellphone na. Agraman yakin ko ka na. Iso anaskan. Ananginginan to tigatangag. No bilang lag. Ha! Saan ang agpabak nanang? Nagmalas mo tikas tuyo na biyak. Nay, apay nga iberteng. Anyat parikot mau. Ti cellphone ko ata ta. Di kabarbaraw. Natinag ko'y tinagluganak itay. Anya. Ay, unay na yapaw. Swildok iti manual daw tinggatang ko'y tiday dya cellphone. Awampay makabulan natinag kiiden. Ay, unayag. Di ka nga miningkarga di tabagbaw. Ay na, sapay la kumata da konsensya ti makapidot tay sublina. Awam magkidi password na day dya ah. Kahit sa pala kumaata kasta, berteng. Sayang ba't tinagbanuga may timanungal daw. Ay, unay daytan akin awan ti panunot mo paray. Saan mo ta kasta paray? Talagang aksidente la nat nagko. No, saan ko anat nalabit anadukot. Awanan na. Awan pa'y makalawas. Manipong ginatang mo na jay. Yung napukaw madagos. Ang careless mo naman. Anyang nga ka awang mo perfecto a tao. Saan man arasunday tang awan perfecto. Talaga aburara ka ngamin. Siguro, numabalin nga iwarat ti mabagbagay. Nabayagan nga intangal ti aso day ta mabagbagay. Burara ka eh. Anya? Ang mga nabayagan, ang inalngal ti aso day ita, gapu iti kinaawan, annad mo. Kaasimat no asino tinakatinag daytoy cellphone. Sapay madlaw a kabarbaro. Wanyarot. Kita am aditano adda mabalin nga awagan. Tapno isublay ta dayta. In fairness, naggwapo ti akin ko, kwa, friend. Anya? Un friend, kita am ngamin oray medyo nangisit ngam adda apil na. Na. Wanya agpaiso ah. Isublik daytoy cellphone anapidot na iti akin ko, kwa. Amangan no isukit din ti dawan ko, friend. Nay, ina. Sika talaga, Luisa. Basta gwapo, sige-sige. Ngam into no nagbabae, agmangit-mangit ka. Saan ko mamatakas na, friend? Panagkunak, nasingpot ti akin ko kwa iti cellphone. Anya ko nang pare, agdabalasang asabtam. Wayne, balasang di nakapidot iti cellphone ko. Iso nga hindi gusak mo na. Kita man no bagay ko mo lang ti pumadak. Nya laki din aya. Anya bagay ngay bagbagam ma. Si kalatama ni Berteng. Awan nagbaliw. No di pa nagkunam, kat gimwapo ka. Ay, nagbidot ka pare. Anya ka laki din. Kontrabida ka. Umay ka din Anya ti amaw no da kadwa di balasang. Tapno mabawasan na giti baak diti lugar tayo. Saan man alay tabak-bak ti bagbagam si Kaberteng. Mapling tilapayag ko kat. Gagangay at talaga ti baak. No. Nakanayo na napudot ti ulo na. Mala, kita kan? Panawan kan? Abangan mo siyak tumanan ti pagdasalan day ta awan kwenta na apungtot mo. Agyaman na ka, tayin sublim ti cellphone ko. Ading anapintas. Awan anyaman na, manong anagwapo. Ay, huwag nga.
amangan no mabalin ama amo ang tinagan mo. Sure, Manong. When gayam siyak ni Luisa. Ay no, apo, may bagay unay tinagan mo, iti kinapintas pa ko. Ang awan nak mo. Ay, saan? Saan nga gang angaw? Ibagbagak ti pudnaw. Ay, huwag gaya. Siyak mo ni Berting. Barupay. Gwapo kan nangato ti isbok. Anya? Ay, joke lang. Ngam, kinapudno na baruapay. Sika ngay. Kaslamat kin ka balasang akpay mo. Awan ti agungayt no bilang maamok ti Facebook account kan cellphone number mo. Awan, si kakit di man. Maala, yag mo ti cellphone mo, ta isave ko ti number ko. Kan i-search mo mo ti Facebook account ko. Ay na, agyaman ak, Luisa. Ay na, nagkwapo mo tan. Apaw? Itay ka pa'y apalpaliiwan kat. Anya man ang ti makagapo, itiday ta kilig moments mo, ampiang. Anya pa ngay, no saan aday di aberting ti makagapo. Anya? Tapno ang mom friend, inala na ti cellphone number ko. Kan good news, friends kami iti Facebook. Ha? Ay na, nakaragrag sakak man itangaal now. Sapay la ko ma, taawan patingga na dahito akinaragsak ko, friend. Jack amo kan ka. Ampiang ka talaga, sipod pay. Ampiang no ampiang. Nga mamati ka manuan no saan. Naidumduma ti panagayat ko iti dayja aberting. Anya? Damdamo pa'y laang anak kita, kan naamam mo jay tao. Ngam panagayat adagos, ti ibagbagam. Love at first sight nga, di ba? Anya ko nang pare. Kayan ayat mo, niya babae anang isubli ti cellphone mo. Una, puno ti bagbagak. Sanak mo't nga grup-grupo nga ulbod. Sana ya? Sana all, pare. Sana all talaga. Amok pare. Adda isurok kun ka, ha? Tapno saan ka nga agsana-sana all. Kastoy. Ingka agaram. Ha? Ada mo ni highly akursunada, hindi pa lang. Sana ya? Hindi pa lang da dyan niya. Saan itan? Ngamain, bimakit mutan tilangana. Saan akas ini a baby face? Anya? Mangkita lang nito sa baling armag. Saan lang ang dayja ahili? Bakit mutan tilangana? Ngam ni inang ko. Yan lagi din. Pangusaram nga iba, iti nasweldo ita, Pidrao. Ha? Ang mga no ibagam manay na mapankaw minaw. Ay na, pangasim ko mamay, tahuston, Pidrao. Ay, sana ka mapan uminom tata. Inak man mo't gumatang iti cellphone ko. Ha? Nay, hitaman pa yan na panunot mo agumatang iti cellphone mo, Pidrao. Huwag tata. Kalpasan na, igagarak man mo't nga itinag iti pagluganak. Barang jay tumangisuble, kat isuntumot tagbalin akayan ayat ko. Anya, Akas yun ni Berting tata. Natinag-nag pa iso ti cellphone na. Ngam nagasat ma, takaayan ayat na itan ti balasang anaka isubli. Pidrao, saan kamo't abagday iti panagkuna? Tata, amangan no isumot ti mangilisi kanyak iti kinabaak. Agpampanunot ka ka di Pedro. Unaw, pasigan nga arak ti adda dita utak mo. Nanang, apay akas tamot yung ti panagsasauyo kanyak. Pampanunutom ka di ti ibagbagam. Iso lang nga rod mo ka solusyon. Tapno sa anak ama baakan nanang. Nyalaki din aya. Hay, jakam mo, noan yan ti mapaspasamak ka. Saan kayo ngagsaw na lang? Nasaan mo't ada kayo ti akin kwarta iti igatang ko iti cellphone. Una yun aya. Jakam mo kan ka Pedro. Nga malaa, aramidom day tamom.
Takitak man no nasaya at ti pagbanagan na. Uwing kaday nanang. Anya mo tayo. No timbang isublin to iti cellphone, kat napimpintas pa nga amang ngumtikayan ayat ni Berteng. Ha! Lalaki din. Anya, pinaypaisong nga intinag ti cellphone mo, tinagluganan? Kay uwan baray. Pudno mo tibagbaga. Sana mo nga ulbod akasking ka sana ya. Na, ay una yun. Kanayon mo nga ibaga kanyak amaagak. Hanggang malaman. No asino ti maag at talaga kadatang agkumpare? Sika ah. Uray po utam. Addan tumot ti balasang amang isubli ti silpong ko. Anya? In wallpaper ko pa nga rod ti kagwapwa na picture ko. Tapno makita asigon. No asino man ti makapito. Jak amo no niya ti ibagak kang ka. Jak amaw no kasano ti panangibagak iti... Kinamaag ko nam. Na? So, uray po utam pare. Napimpintas to nga amang ti balasang amang isubli ti silpon ko. Ngam iti kayan ayat mo. Kasla nagtupakan ti langka ti rupa na. Naa? Ay, ang ako lang pare. Ngam, pudno. Oh. Apay akas na tilangam. Kasla karuprupa matan jay ladawan ti limagasot apiso. Ah, Nakapamimig ka mat. ay, nanang. Manungaminan alawas ti napalabas. Ngam, awan mo ti balasang amang isubli ti silpon ko. Aniya. Kanayon ko nga awagan ti numero. Nakasalpak iti silpong. Ngam, saan mo ti agring ti jaskik? Aniya. Ay no adaman ti Jaske, si kadayta. Kidamaag mo dayta. Ayawanan. Saan na may subli di cellphone mo? Amangan no saan abalasang tinakapidaw. Amangan no bakit abalo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nagalaam iti lechon manok, ilin na anak ko. Pangala ako mga itatang. Ginatang ko ah. Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook, tatang. Aya, Oh, kita ano mano. diyak mat mabasa no anya dagita. Dayta ti sweldo, tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Ada kayang kasta. Adda. Sige, agtugaw ka kidi, tamangan tayon. Agarami dakmanen iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manen dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam dita, Nana Lilia. Garden may kun kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay, Nana. Day, anandom tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y, Nana. Anya, Anya nga tano, pati da kayo kat i-video, Nana. sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, isong matiuso ita. Anya lakit din, ayan na. Ay, isa adan, di nakibidbidyo. Diyak kaya tamay pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matlaunay, Nana. Ibidyo, ti garden may no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita dagiti kalugaran tayaw. Okay, Nana. Wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga rod dita, taag video akpay. Naa,
Napanan ni nana. Ada ija garden. Na, anya ka no taramidi na ija. Tsaka mo di namat iba ganoan niya. Amo na ka ding adda bagya. Ni, ada aya lakay? Adda ka no. Iso masapol nga agsagana tayo. Tama nga no napigsat ti sumangpet a bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni nanang. Ibagak nga agawi dan. Ang mga numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak mo't lang di barangay hall no madamdama. Tagpamiting ka no ni kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid. Elena, naggapang. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Na, Nagkapuak ijay garden da na biring. Nagarami dakla ang iti content. content. Pang-reels ko Anya? Ay naawanan ti ado pa asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Na yan day ta. Naadik ka mutay. Kita ma, ang mga nuinton madamdama kit kumkompormi mo ti pupus mo dita. Wen ka di, danag mun aya. Huwag gayam, isang mo taglaba, tanay. Adda ka numot ti bagyo na. Na yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti pisbok, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Naitang arod tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong komporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababa inubilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarawar da tao? Anyaman nga tanay at mai-content. Bakay, agapay na bate ang kape. Ada pa mga lakay titasam dit na. Dinak-disturbon kada pampanunutak. Ni tatang ngay bakay, di pa'y simangpay. Aywan! Amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo? Ni tatang ko nakapay saan pa'y simangpay. Ay unay kan. Adda ka din ni tatang amakit-kitam. Sikam. Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. No awan ni tatang amakitam dito'y balay. Kaya't naasawan, saan pa'y asimangpet. Nyalakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatutudaw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunod nga rod iti pagkwartaan. Sa may sa, di ka agkasta-kasta tamairan ranod ka mat iti susweldo iti Facebook. Awatan ba ito'y ginatang ko akarnere kay anak ko? Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga bintitudo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. Nuapay nga minasaan anili na timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin cellphone. Ay, cellphone la ka na yun ay. Ang laki day. Di ko na itay. Kit agaramid ka no iti content na. Content la ka na yun ay, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na katata. Manganin ba kay? Umuna kayon kinitatang. Na, apay, di ka pa'y nalpas di tayo. Saan pa Ay, unayin ba kay? Manunga oras mo dita. Kasta talaga Nung amin awanin ti may content mo, husto, hindi mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito
Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidag na nanang. Kitaan nyo ti video nga impose na, oh. Ay, wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa titudaw. Dayta ba jay kalsada iti asidag da? Isungag paiso nanang. Ay, kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay jay. Ay, wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka di ti reels ni Elena, duro lakay. Sanpay, bakit? Anya ti in reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita ko man. Dayta ni o. Hindi. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadagiti masagnan tapno amuda. O sige, bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang titodo na. Kuno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysaya at pay lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay, nasayat mo't ang arod no kasta. Tapno maaksyon na nadagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasim mo't dagiti magmag na iti dayja a kalsada. Ay, wan Pitak-pitak no kwa. Ay, wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay, wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yo. Umayak man, Tata Blas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngamawan mo makitak. Awan ba nargaay dito kagawad? Anya nga nga rod in reels na. Sapay pitya mat idikalman ti inkargana iti pos na. Ay, jak ambo kagawad. Jak nakita dahil tapos. Adda ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Rimor itay simbardag titudo. Apay ka di. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dayja video. Amangan ko na kung no video dayja di napalpalabas at tawag. Dahil tati jak ambo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargay adaga dito bandami. Day tuyin ti bagbagak. Agsubliak tulangan no adda ni Elena. Tata kami tagsarita, tata. Ay, wad nasasayaat pa eh. Tapno ammo na ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Di may papankan iti daga anargaay dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumat in reels ni bakit mo. Anya? Isumat imbaga na kagawad Doro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pay. Pitsan lang ang adlaw ni kagawad. Di tamot lang tatap eh. Ang mga no recycle video lang datay. Ang tikunan ni kagawad. Kat pitya kanu ngamin idikalman ti inkarga ni Elena iti dadya post na. Anya laki din ni bakit. Agpus pay lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano inkarga na ti husto a pitsa. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito eh. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid day nga Elena. Napudot man ang ti ulom anagawid lakay. Awan mo't gayam tinargaay tas sidagda Elena, bakit? Anya kay nga ro Jem post na. Amangan no video day jay idipay. Awan siguro ti may content na, iso akasta. Ay una yan dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Awan nga ro. Sapay pityamat itaatawan ti inkargana iti pus na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kaya't na siguro tag-viral Ay agviral iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta gulbud da. Unay matan dagita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kastangar aramidan da. Day tangarod, bakit? Naimbag kumaan inkargana ti husto a pitya. No kaano ana pasamak day jay. Tapno ammo tayo mag.
Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din ay ariti. Apay akas ti panagsasaom kanya. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinargaya daga dito'y banda tayaw. Tadda kanumot ti inreels mo, ngam awan tinakita na. Na, asino nga minti nang ibagakan ko nga umay ditoy? Kas na ko nakitaya, nakita dati inreels mo. Sapay pizza kano, idi kalman tinay karga. Anya lakit din ay di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y dayaan na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakas na, pizza pa'y idi kalman tin kargam. For content laang nga roday chay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa napasamak, ikargam ti usto a date. Kan numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adan ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka salita, Anya? May papan iti anya tatang. may papan itimpos mo arils. Ha? Day tagamin, may sakabat arupat kwarta. Para lang ti pasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman na iti masiknan. Agraman na iti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ta impos mo. Takamalimot yung karga mapitsa. Hay! Ag fact check da ngamin ano kaano ana pasama. Es, di mo man ikalintigan ti bidot mo. Tating kargam iti pos mo kat pitsa ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sikat ti makaamog ag palawag kin kuwana. Kagawad. San ang saya ti kasi nga naramid mo ah? Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video ah. Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin na. Ay naapo, san ang saya ti kasta? Amuyo ang matutudo, kasta pa lang taramidan nyo. Agbalin kayo mutin abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag fact check kayo kagawad. Kat nupit chamot nga min itatawan ting kargam iti pus mo. Ti panunutin mi a viewers agad itala nga napasamak na jay. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kan gusto tayo pupus yaw. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipada yo tao. Huwag kagawad. Saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kaya tiyot agrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupus yaw. Kan siguraduhan nyo ahusto. Tapno awan ti mailawlawan na padayo tao. Saan lang ati kwarta swelduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwag kagawad. No daddo mga min, kumpormi matan ti maipupos. Uray bidtot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasama. Adda ti kwarta iti reel sa kunada. Ngam saan aya nalagan ti ritna no ti kwarta asuswelduan nyo iti Facebook. Kat saan anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ang gusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsag para lang iti kwarta. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid, mate. Ha? Kayat mo nga da maaramid mo, lakay?
Anya man hindi paramid mo bakit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo. Anya laki din bakit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton bakit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manundaytan, mapan mo manundanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Ken may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amok, tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim ha, saan ka manin nga agpakarabi iyan. Wen, bakit? Matumpal. Oh, si kamot gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Ala, mabiit lang tamang ikilo ak. Ken gumata mo't laang iti 2 at 2 bay tao, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak mat kan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No, saan ka busy paray? Ay, umay ka. Ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak nga minije bangkag. Iso anak kapitpitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay, una. Sumarnukan to nga ro din ni Jay. Inaklutuin na ito ginatang ko apulutan, paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Jay, madamdamalaan. Panunuta kita'y ama pa na balayaw. Tama burburing akmatla dito'y balay. Enggam imay kamay. Uwin tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay, uwin tata. Mangluto ang man iti sisig. Apaw, nagkanasan nga'y. Uwin tata, sana balita, sagpaminsan lang, mate. Ay, uwin gaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga, inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man ang day kagurgura kakasangsangaw. Ne, apay ka day, tata. Eh kano nagrawat iti pulutan. Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapoy dya bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kahit? Inawis nak ngamin itay ni pare ni kahit. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng madya inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan to manan anabartak. Salbag kit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumat laeng ti langak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay?
Unay matan da ito akasangsango iti panaginaw. Nay, haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Tata, anda ka di magbagayo? Awan, Baldaw, awan. Ay, kunaklakid di ano adda. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, iyayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga yaw. Ay, nahimas na talaga, pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko ti sisig, idi pa. Nagdurbab mutan ti awanan pahin. Sa tayo. Awan lang arutan abag na. Iso pa'y matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Paray. Sisigmanan nga rod ati alamin ton madamdama. Tas ikamad laang ti agluto. Anya paray. Nagmayat ka nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado yung lutok asisig. Ti ko pulutan may. Minaramin na mutan nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sana po no. Di bagbagada hindi kanya. Akas dyan ito gali ni Pari Baldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawot kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwanay day. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusin na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, inton sumarunaw. Pangaasiman. Tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisat kadata. Ay, talaga saanin, Tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Ure ni Dariaw. Di na kaya't akainom na siya, Baldaw. Kastaya, Tata. Wen, pudno dayta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asadan ngaw awisan no agjaming da. Ay, unay mga minday dya, Baldon. Aramidin na mga inapo iti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main. Mangan pa'y nga umuna iti balay da. Sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay ngam sa bagay. Uray na nga na. No talaga arawat. Awan lata. Anya laki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa ya makiambag iti siyan? Kanayon madlata na makisisyan. Dilagbain. Dan tulat tamat altaw yu Apay kit din. Apay manon aya. Anya man nanti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man nalando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo. Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mat nga awisan na. No kas di nga agjajaming da. Ang amitay. Kas di mat din ti insungbat na. Ay, Kas ladada kas mat nga inaramid ko. Ti kas di nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yun na ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inaynayon mo pa'y tawan sirsir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laeng
period. Sana kas tangag sakit tinakam mo. Bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila daw ang naginom? Wen nana, ada ija balay. Nagsakit tinakam na. Ay una yun. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasayaat nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramidan na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaman. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan dati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito barangay tayo. Hoy, Baldo! Makahuy ka man. Apay aya. Kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day ta nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday ta nga ugalim, no kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday ta nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di man. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata. Adda nanggag ko ngay sa istoryaan ti karuba. Anya ngay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Paribal daw, hindi na minsan, nasaan nga inawis nilan daw, nga agsyat. Woy, tata. Nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mo't kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, agnakam, tata. Patsam na yan. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwa na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wen man, tata. Ramanan tamamit no niya raman ti luto yaw. Nya laki day. Oh, siga magayam, Paribal daw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apaw Uminom kay sakit di manan kini tatahulyo Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. San ko nga iduldulin, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Isa kudkudkudok mo ta. Kahit, kasano nga'y, uminom kayo ka di, taumayak mamay. Among,
nagsakit tinakam ko kinilando. Ha? Apay aya, paray. Kasanumat nga main. Sa anak lang arudan ngay ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itiliklikod Anya? Uwan pare, iso apang asim matan tasaan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Ala, pasensya ka, saan ka pa amawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Anira. Imbagam da itaken ko Ay, awan Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no. Sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi Ken may saan lang may tasyak, tinagkunaking kwa na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid pa'y kanilan daw. Ay, uwan ba't kindi Laki day, tata. Rugyan taki din tiyo minom. Ganasin tada ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimmangpet. Apay manan. Anya lakit din aya. Addan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw. Nagdagulit kabutten aya. Na- Oh, karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rod. Di nakat kayaten nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman laka no tinanakman da jay imet na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si lang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat ang mangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinakam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinakam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amat basit ati gargaraw mo. Style mo nga min, may sasyat, 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day ang naimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.